Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umukozi ushinzwe kurengera ibidukikije ni mu karere ka Rutsiro. Ni amakuru ari kugenda agera hano hanze avuga ko uwitwa Kamayirese Innocent, umukozi ushinzwe kurengera ibidukikije mu karere ka Rutsiro, akurikiranyweho kwaka ruswa y'amafaranga abantu batandukanye kugira ngo abahe ibyangombwa byo gucukura amabuye n'umucanga. Reka nkubwire ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ukwiye gukora subscribe kugira ngo amakuru ajya kugeraho ku gihe. Ni amakuru twebwe tuba turi kugenda dusoma mu binyamakuru bitandukanye byandika hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Innocent rero yafashwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rikorwa mu mitangire y'ibyangombwa byo gucukura umucanga n'amabuye byo kubaka hariya mu karere ka Rutsiro. Ubu rero uno mugabo akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango mu gihe dosiye ye iri gutunganywa gushyikirizwe ubushinjacyaha. RIB irashimira abaturage bakomeje kugaragaza ubushake bwo kwanga gutanga ruswa, ahubwo bagatanga amakuru kuri ruswa. Ni nyuma y'uko hashyizwe hanze urutonde rw'ibigo byagiye bigaragaramo ruswa ikabije kurusha ibindi. RIB iributsa kandi ko ruswa ari icyaha kidasaza, inaburira abakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite kubihagarika kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ni mu gihe byagiye bigaragara yuko bigaragaramo ruswa iri hejuru kurusha ibindi, harimo n'ibikorwa byo gutanga ibyangombwa bigendanye no kubaka. Reka twirukanke cyane turebe andi makuru agezweho avuga ko ibihugu binyamuryango bya OTAN cyangwa se NATO biri mu Bwongereza, Ubufaransa, Espagne, Ubudage, Ubutaliyani ndetse na Poland, hakiyongeramo na USA, byasohoye itangazo rihuriweho byemeza ko bishyigikiye umugambi wa Ukraine wo kwinjira muri uyu muryango ndetse ko bishyigikiye gahunda ya Perezida Zelensky igamije guhagarika intambara. Bakaba rero bavuga yuko Perezida w'igihugu cya Ukraine ni Vladimir Zelensky uhanganye bikomeye cyane n'igihugu cya Russia cyangwa se cy'Uburusiya, aho yavuze ko ashaka kwinjira mu gihugu mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Akaba rero yagaragarijwe ko ashyigikiwe. Perezida w'ishyaka Leadership Governance pour la Development LGD rikorera muri Nord Kivu, Bruno Mwitowere, yavuze ko Perezida Tshisekedi yabeshya abadepite ko ingabo za SADC zakoze akazi muri Nord Kivu, nyamara nta na santimetero imwe zigeze zifata ziyambuye M23. Ngayo nguko. Twirukanka cyane mu makuru y'imyidagaduro, Tiwa Savage ngo yavuze ko atareka n'umugabo kubera kumuca inyuma. Ngayo nguko. Ibi ni iki? Twiruka cyane tukubwira ku makuru yagiye avugwa hano mu Rwanda, nuko Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yatanze ipeti rya Assistant Inspector of Police AIP ku ba-ofisiye bato 635 basoje amahugurwa mu ishuri rikuru rya polisi riherereye i Gishari mu karere ka Rwamagana. Minisitiri w'Intebe mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye uwo muhango yabibukije ko amasomo atarangiye ahubwo bakwiye guhora biga, kandi abasaba kuzarangwa n'ikinyabupfura gisanzwe kiranga bakuru babo basanze mu kazi. Akaba ari ijambo yagejeje ku bapolisi bari basoje aya mahugurwa. Yagize ati rero ndashima Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku murongo, ubushobozi n'inama adahwema gutanga kugira ngo inzego z'igihugu cyacu zikomeze kwiyubaka no gutera imbere. Ndashimira ababyeyi mwitabiriye uyu muhango no kuba mwarashyigikiye abana banyu kuza muri polisi y'u Rwanda. Mwarakoze kubarera neza kuko uburere mwatanze aribwo polisi yubakiyeho inyigisho yabahaye. Akaba ari ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente ubwo nyine yatangaga iri peti rya AIP kuri ba ofisiye
bato. Ikindi ni uko muri uyu muhango wo gusoza aya mahugurwa, hari abana barenga 300 biga mu mashuri abanza bakoze akarasisi kanyuze abari bitabiriye uyu muhango. Ni ibintu byari byiza cyane yewe n'ababirebaga kuri za murandasi, ni ibintu bidasanzwe. Abana rwose baje mu mwambaro wa polisi mwiza cyane, baza batambuka neza bamacinga muzuri sana. Uvuga uti kabisa bano bana bafite ejo hazaza. Ni ukuvuga ko rero iri peti n'ubusanzwe ritangwa na perezida wa repubulika, ariko iyo yatanze ububasha ritangwa na minisitiri w'intebe cyangwa se undi wese wahawe ububasha na perezida Paul Kagame. Ni ukuvuga ko rero muri uyu muhango minisitiri Edouard Ngirente cyangwa se Dr Edouard Ngirente yatanzemo rino peti. Ba ofisiye rero yarihaye bari bamaze umwaka n'amezi 2 bahabwa amahugurwa mu ishuri rikuru rya Gishari. Minisitiri w'intebe kandi yashimye abarangije amahugurwa avuga ko amasomo bahawe ari ingirakamaro mu kazi ka polisi ko gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo mu Rwanda ndetse no mu mahanga aho yoherejwe mu butumwa butandukanye. Ngayo nguko rero muri byinshi cyane yagiye atangaza, yagiye agaruka ku kuvuga ko polisi y'u Rwanda isabwa kwitegura bihagije, ikaba imbere mu bumenyi bwo guhangana n'abashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi akaba yavuze ko ibyaha bigezweho muri iki gihe usanga ibyinshi bikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, bityo na polisi y'igihugu ikaba igomba kuba yiteguye guhangana nabyo. Aho yateruye agira ati mwize neza, mufite ubumenyi, ubuhanga n'ubushobozi, ariko ikirenze kuri ibyo byose ni uko mugomba kuba mwiteguye kubikoresha mwiyubakira igihugu cyanyu, aricyo gihugu cyacu twese. Iterambere turimo rijyana n'ibyaha by'ikoranabuhanga, mukwiye rero namwe kwihatira kugira ubuhanga burushijeho kugira ngo muhangane n'ibyo byaha. Reka rero amakuru yacu tuyasoreza aha ngaha, nkubwira ko amakuru yacu ari buri munsi, buri uko inkuru nshyashya zanditswe n'ibinyamakuru. Icyo tuba dushinzwe, akazi kacu ni kamwe gusa, ni ukugenda tukakumenyera byose tukaza tubikugezaho. Reka nkubwire ngo rero amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.